bagi mana ajeng kesan ini film kabar sekian kabar dari kabar permit dari bah syampan bah bukan apa Islam dikirpat bah ya ki bah bara bagaimana ajeng kesan lang tinggi roh ni wan ber ajeng kesan lang para mengi nok na film lembar ni ko bagi niat kenti wei ya kali ka film syak kalau ka baitnan kadang ka jingmut kadang ka story syafam ke kalau ni kalau sam ka baduna aga jingyo ka jongki kamtam nomor ka jingyo ka duna nomor ba ka ukpa lani utau no kikri jo ke ngasam mo de ugalang maka jinggi kia ka jingbuat ka de ka kata gayeng ka poi ka jingjat isri jo gayeng ngasam no marba ukpa hi bade kikri jo gayeng ngasam lamap syarta ka jing di buat no bade ka kia kalau kisia ka message lani ka no ka story ka pa yahap ya kani ka pertai mementah tentu kipat ba kiman pagi la jadi kiman amma jusab la kenti tunga dengan ba syaitu la kalau ka ba itu ma ta kalau ka shot ma dengan nget bakin wan pagi la jadi kimat sama kani ka sisha ka message ka basutla bat kai ka ban pililenti ya kitu gibri di dalam mak ni ket kadang don ka post sababan kala lamar ba kayin da samni karan kam ya pi ba bapet ini ngisam tangga tai ne yang jo polisi ba nak kali jawa ti ngapus pau ba kali film kalau ka film ba tratsha inawa film di batibet ka story ba dito pat ka problem jadi kalau ba kara ti kami ka kabang pa na jing steng pa ba kalau ba la lagi peran kami ka kiat kum ke jindi jadi peran kam atur kum ka bade mendai ban pejat ke ngasam dibandi kum ke jing subhana jo mendai ban persnew lane penmong kiwi khamta ma jing ngasam tangatahi yang dibadi itu umlai man kan badudi ndai to di ke jinganta ke susu beriu hayang asa tangatahi ana kara jola te film la semba kare film dan jingmut baka ka tepen kare film kare ka bojo kiat baka hakakiat dengan sibun ke penjat bak juru nadangin nang menjurus bahai kiat untuk kan kiat kumbayo jingmut hakare film ba pelingkot sisa ya ke dan jingin tuh ibreu de si tangsi tekpo ni haba leno leba joga de kiat te ngagar pat ni set pat ba aji ke salem de film bal ai teng bo jog kiat de leba de sa ki do kersan le se ni besim mentah ni ro kinang yo mesif sio banga teku ro kini besim mentah bat tunjo ye artis ba per ba kinang presidam bagar pat ro ye ki artis ba sim mentah ki ba per abinuan ba ai mesim lem ya kimi pat ki artis Lele maju ki bangis ke kiwei pai baru ngeslo tilang ki kamon ki gedang limba migi artis limba manga mapi kibaya aklang nada nga mapi ngi trelang kiwei lu kine ayu pai ba dengan tempat fisien ki pai ba subawan ajeng sa de film kapor sebut ya bless you dengan kata-kata depan bodo bakin wan pai yak ni film kapor jom kakia Kalau kali kesimpan itu mereka kedua dari bangun, itu biasanya itu berbuat mereka poli, bagi sosial media, teman kali kesimpan itu, ban dan kedua Islam dia. Kata ini mah, sebab kita dari film, karena nggak bocor, buat ngegek sem bagi di sini, badang sak mentah, kebelasnya di sini, kipan bagi dengan kor banan pay ini film, sebab banan pay ini film, nama filmnya pun gijik seneng, gijik kerau, bagi lenti, berpeni gaya kesem, pun berniat agak lenti gajik yang jofi. Unjuk ikut sama di juri dan kami ada jik senang bawa ombe bangga makan kiat, lani hakan nuru gajing di buat, kani dari message ke babian kau, tak kata itu semua.